hano ni New Zealand, Auckland, umujyi hano turi hagati y'umujyi, ngira ngo murimo kubona umujyi wose. Ni umujyi usa neza cyane, ni nkuko nari nababwiye before, ni umujyi uzengurutswe n'amazi, ahantu hose ugiye hari amazi. Ngira ngo umujyi murimo kuwubona. Natembereye ahantu henshi. Iyi nyubako mubona hariya ni inyubako imwe mu nyubako ndende cyane ku isi. So plan mfite inyuma yo kuba nazengurutse ahantu henshi, ndashaka kujya muri iyi nyubako. Ntabwo ndamenya n'iryari, ariko very soon ndajya muri iyi nyubako. Nimara kugera hariya muri iyi nyubako, ikintu ndi bukore, ndashaka kuzamuka hariya hejuru muri iyi nyubako, ngo bakora ibintu byitwa sky jumping. No kujya hejuru y'iyi nyubako, ni ndende cyane. Ndaza gukora ubushakashatsi tumenye inyubako ingana gute, ireshya gute, ibikorerwamo ni ibiki, n'ibindi byinshi bitandukanye, maze tuze gufata time ndaza kubigaragaza.